Ye doblar. Nak keja doblar. Ngaleduke. Ngelajani telajani sirih hitungane rugi. Yen batek ngelas simpanan mirip tiang jani sing kuangan. Ayen kuang ada celak-celak. Nayen kuang ada celak-celak. Belaku daya mantak narik tabungan. Ulian tu sing ngelawarisan maka de geginan di jalan. Kamu main ngeleceh peran jadi tukang mengkulis rambutan. Magae sing ikut gegaen, megae sing ikut pegaen. Uling bisnis canik kan titelah olah jani bisnis tuki. Sing rambang jawat kena cangke, jawat kena tipu, bisnis tetap jalan. Nanyen nawang saget mantu kebat petang onan payu 1 miliar. Nadi bos sumbang lantas nanging bos tuki. Dias tumpe krimi banyaran tiang ngedeken nanging tiang nu oke nggak coy? Oke. Ining ide dani ada pacang suge pangsuge mendadak. Maka ada serapin nak kemilo ngeletuki anda paling gede pengunyi. Sebuah uang pasti tinggal nganti yang pembeli, tinggal nganti yang pembeli. Ulian tu sing ngelawarisan maka de geginan di jalan. Kamu main ngeleceh peran jadi tukang mengkulis rambutan. Magae sing ikut gegaen, megae
gaen uling bisnis canik kan titelah olah jani bisnis tuke. Sing rambang jawat kena cangke, jawat kena tipu, bisnis tetap jalan. Nanyen nawang sakit mantu kebat petang onan payu 1 miliar. Nanging bos subang lantas, nanging bos tuke dias tu bekrimi banyaran tiang yang ngedekin. Nanging tiang lu oke nggak coy? Oke. Ining ide dani ada pacang suge, pang suge mendadak. Maka ada serapin nak kemilo ngeliat toke anda paling gede pangmunyi. Sebuah uang pasti, tinggal ngantian pembeli, tinggal ngantian pembeli. Sekaya ahwai sepeteng tabung ditu, blising taen libur, yen tu sing dogen warung ilo matuto. Blising taen maguyu, resna kuala bisu. Nanging yen suba ilo makanya ane beli suba pasti demam. Besngat kena he ne bali ngelahang ilo, daman tak di harta kadi rasa uku dan beli serah. Nengai sing ngerti udang ilo lari, bising menyat sing medaya jani, lesaget pisang nguluk-ngulukin beli. Kodang harta berana kaden telah minggu dagen ilo, ulian ilo jani beli banyak ngemasin lautan. Pembelin cengkeh, pemelin coklat, kalung emas sorot gelang cincin subek ke bang ilo. Pemelin kucing, pemelin samping, doma kejang boba kelangan ten jani jai sango, saingan beli.
kata berana kaden telah minggu dagen ilo ulian ilo jani beli banyak ngemasin lah hutang pembelin cengkeh pemelin coklat kalung emas sorot gelang cincin subek ke bang ilo pemelin kucing pemelin samping doma kejang motor kelangan teh jani jai sangun saingan beli gaya hidup Benjani penampilan di sisi stateng menangin dia pindi cuma sengelak apa nuju ngelah manutang super biasa pasang aksi keginan tua di jalan oh ngale sasaran Jani cara ia Agustus sing dadi saingin yen soal ngale cewek mula keketo ya mulai tak bergaya mewah tampang abisnya beretyu bulian menyicil dia tak tua mikir bagus saja nian wow cara kati bambu Agustus sing dadi saingin yen soal ngale cewek mula keketo ya mulai tak bergaya mewah tampang abisnya beretyu bulian menyicil dia tak tua mikir bagus saja nian wow cara kati bambu gede-gedean kone cager besar
rasa tiang metimpuni manin batis meme Cina rasa batin tiang kapini meme Cina rasa sayang tiang kapini meme In umpam yang tiang meme sat makes kadi sang dewi maha kasih sane tresna tanpa pamere maha kasih sane tulos nyunarang sunde meme ampura yen iwan sampunang meme menggapi duka ring dian meme sujud tiang meme swire swargane winten ring tlapak batis meme Yen umpam yang tiang meme sat makes kadi sang dewi maha kasih sane tresna tanpa pamere maha kasih sane tulos nyunarang sunde meme ampura yen iwan sampunang meme menggapi duka ring tiang meme sujud tiang meme swire swargane winten ring tlapak batis meme oh meme ampura yen iwan sampunang meme menggapi duka ring tiang meme sujud tiang meme swire swargane winten ring tlapak batis meme swire swargane winten ring tlapak batis meme swire swargane winten ring tlapak batis meme yen bemasa bani nak mula dadi kewala tu sing dini ni boya benah tongos ni tempat umum adane sing mengganggu ketertiban umum itu adane yen buat trek-trekan nak mula dadi kewala tu sing dini boya benah tongos ni
tempat umum adane. Mirip nulung daftarkan diri dadi pembalap resmi. Debalap di jalan, sayangin nak jiwa ragane. Pedalem reramane nu kebos kakamaya kreditan. Debalap kliaran deento anggone tradisi. Dengai pak polisi emosi ajine nak petugas di jalan. Upah trek-trekan uberin polisi jani. Tek-tek kulentek konyol sambal buku goreng. Ejuk jaragin, ejuk ulahin panggil kapok timbang bangke. Sing edu selalu sinang jesuba ditu kerase. Yen unduk balapan, yen buat trek-trekan, nak mula dadi kewala tu sing dini. Oh iya bener tongos nih di tempat umum adane. Mirip nulung daftarkan diri dadi pembalap resmi. Debalap di jalan, sayangin nak jiwa ragane. Pedalem reramane nu kebos kakamaya kreditan. Debalap kliaran deento anggone tradisi. Dengai pak polisi emosi ajine nak petugas di jalan. Upah trek-trekan uberin polisi jani. Tek-tek kulentek konyol sambal buku goreng. Ejuk jaragin, ejuk ulahin panggil kapok timbang bangke. Sing edu selalu sinang jesuba ditu kerase. Nak kijat teka Perlu si Aan menang undang teka. ngocok batu. Zaman jani, zaman kali uga kala neka uogumi Tumakada uling jani Syaga diri masa sibak ali-ali Keto kone caca ibi memunyi Zaman jani, zaman nuloh kali Yen nuturang soal batu Sing hitungan kali apa, kali semeng, kali peteng Cenik tua punya ngomongan soceng Bakone ditu, liu tongos batu Kone ada mirah Krishna dana Lanjani kamu, pangjani kamu
target tepang manira delima jak makejang budu-budu hanjak batu Gusnok masih milu-milu madak pengman mirane brumun jak makejang budu-budu hanjak batu nah timbang budu ngeluar luangan memuduh tukening soceng Swastiastu gitu je kang gosok batu. Niki batu napi wasan ke. Oh ya niki masuk cubung kasihan kok kak. Men ya niki ane putihan niki napi. Oh niki masuk ke cubung hamil kak. Napi maden keto. Belahan botol kak. Meh. Aduh, kalau begitu kasihan nih gue. Zaman jani, zaman nenuloh kali yen nuturang soal batu sing hitungan kali apa kali semeng kali peteng jenek tua punya ngomongan soceng aku ngeditu lidongos batu kone ada mirah kresna dana lanjani kamu panjani kamu target tepang manira delima jak makejang budu-budu hanjak batu Gusnok masih milu-milu madak pengman mirane brumun jak makejang budu-budu hanjak batu nah timbang budu ngeluar luangan memuduh tukening soceng nah timbang budu ngeluar luangan memuduh tukening soceng Doblar, nak keja doblar. ngaledu ke telajani sire hitung-hitungane rugi yen badak ngelah simpenan irip tiang jani sing kuangan yen kuang ada celak-celak nah yen kuang ada celak-celak pelaku daya man tak narik tabungan ulian tu sing ngelawarisan mekada geginan di jalan kamu mai ngale ceperan dadi tukang makulis rabutan magae sing ikut gegaen magae sing ikut
pegaen uling bisnis canik kan titelah olah jani bisnis tuke. Sing ramban jawat kena cangkek, jawat kena tipu, bisnis tetap jalan nangin nawang saget mantu kebat petang onan payu 1 miliar. Tadi bos subeng lantas nanging bos tuke dia stumpe krimek banyaran tiang yang ngedeken nanging tiang nu oke nggak coy oke. Yeneng ide dani ada pacang suge pang suge mendadak maka desar penak milu ngale tuke ane paling gede pemunyi Dobler, dobler, dobler. tersuba uang pasti tinggal nganti yang pembeli, tinggal nganti yang pembeli. Ulian tu sing ngelawarisan mekade geginan di jalan. Kamu mai ngale ceperan dadi tukang makulis rabutan. Bagai sing ikut Megaen sing ikut pegaen uling bisnis canik kan titelah olah jani bisnis tuke. Sing ramban jawat kena cangkek, jawat kena tipu, bisnis tetap jalan nangin nawang saget mantu kebat petang onan payu 1 miliar. Tadi bos subeng lantas nanging bos tuke dia stumpe krimek banyaran tiang yang ngedeken nanging tiang nu oke nggak coy oke. Yeneng ide dani ada pacang suge pang suge mendadak maka desar penak milu ngale tuke ane paling gede pemunyi Dobler, dobler, dobler. tersuba uang pasti tinggal nganti yang pembeli, tinggal nganti yang pembeli. Nak kijat teka perlu si Aan menang undang teka ngocok batu
Zaman jani, zamane kali uga kala neka uogumi pemakada uling jani syaga diri masa sibah ali-ali ketokone caca ibi memunyi. Zaman jani, zamane nuloh kali yen nuturang soal batu sing hitungan kali apa kali semeng kali peteng cenek tua punya ngomongan soceng. Nakone ditu liu tongos batu kone ada mirah krusna dana lanjani kamu panjani kamu target tepang man mirah delima jak makejang budu-budu hanjak batu gusnok masih milu-milu madak pengman mirane brumbung jak makejang budu-budu hanjak batu nah timbang budu ngeluah luangan memuduh tekening soca. Swastiastu gitu aja tukang gosok batu. Niki batu napi was cantik. Oh ya niki wastuk cubong kasihan kok kak. Men ya niki ane putihan niki napi. Oh niki masuk cubong hamil kak. Napi maden keto. Belahan botol kak. Meh. Aduh, kalau begitu kasihan nih gue. Zaman jani, zamane nuloh kali yen nuturang soal batu sing hitungan kali apa kali semeng kali peteng cenek tua punya ngomongan soceng. Nakone ditu liu tongos batu kone ada mirah krusna dana lanjani kamu panjani kamu target tepang man mirah delima jak makejang budu-budu hanjak batu gusnok masih milu-milu madak pengman mirane brumbung jak makejang budu-budu hanjak batu nah timbang budu ngeluah luangan memuduh tekening soca. Nah timbang budu ngeluah luangan memuduh tekening soca.